Anato ni Kalimang, Masayo Hangkuratsa. An aton barangay captain, Han Barangay Uyanik, Honorable Erwin Atilio, Papanisana, Han Osana Schoolhead, Han New Minaroga, Madam Carla Gladys Valignano. Dr. Maestro. Alright, mga salamat. Hagkon ikaw, no, maikalima sa ralan. Ikalima, no, sumayo na ang sa oray ba mga barangay captain. Hana barangay, yan, di ba, Honorable Erwin Atilio, sugat man. Salamat gihapon na niya Manis, ang schoolhead, New Minarog Elementary School, Madam Carla Gladys Pabiliar. So, we'll be having more of the dancing on Kuratsa.